Kolasip dia kon branch Y me ta cho an branch din kum som ruk paru na polin vein khana thonin thisen an pe India rampu matwal chung sarkar thwam chaktura malakna Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan RGSA chungchang initial na hun manani Focus Mizoram malang thwaya market access facility sumcheng noi somni panga senga Saipu Broom Growers Cooperative Society 10 Saipum 0 point a hun phia song bol na tan Broom Processing Warehouse an sak sovin khan hotna nei ani CZS cable chung kwa te chebei ule Noel Vanal Rat pui kani a chanchin tharingai thlang Kolasip dia kon branch Y me cho an branch din kum somruk paruk na polin vein khana thonin thi sen an pe Kolasip dia kon branch Y me cho an vein khan Kolasip District Hospital Blood Bank ka thisen unit somsari a thonin an pe a thisen petu thi mi pa som nga le meichia som ni an ni Kolasip District Hospital a thok tu den dia kon Y me hola kaljilin thisen hi an la ani dia kon branch Y me te hiang kum tanga po an branch din kum sha reng na polin a thonin thisen hi an lo peto thin ani India rampu matwal chung sarkar thwam chaktura malangna Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan RGSA chungchang in shilshiat na hun manani meeting kai shwai tu DC pujon ilti sanga chuan Kolasip district ka sarkar malanga tam takal puyani a malak na hlotlin le zwal theina department shang te na thole malak na inshat puitona a theina pianga tho ho zela poimo ani atia RGSA po Mizoram makal pui tu berchu local administration department ni rwalin department shang en kan shat puya kan telve na le kan malak ve theina tur kan shat chian theinan sensitization meeting hirwa manani ati RGSA da tumber chotwal chung sarkar mi puiro rel na bul thut village council te thati chakani angin le VC te tel lova khotlang ma so na tho akal thailo awangin department ten VC te tho pui thia ba poi mo hle ani ti he huna hiang Kolasip district chunga sarkar department shang ho tu ten kal khoma district local administration officer Pues tilan ming moya chuan RGSA nwaya Kolasip district chunga malana report pe a State Institute of Rural Development and Panchayati Raj Extension Training Center Kolasipa faculty tilal chan himin overview of RGSA ti thupui manga PowerPoint presentation pe in RGSA chungchanga soifia zona le chana le soi hona hun man bokani RGSA hi Ministry of Panchayati Raj nwaya centrally sponsored scheme ni in mason nangel nget le tlozo gom theinana tua chung sarkar ti chakle ti mason na tura ruwa manania tua chung sarkar fongwan tu te theina le thiam na hai chwale ti punani theinan training shang manga malak ni in mani rawin rel thei turte an khwale venga sarkar malana shang tangkai theang bera an chhor thiam theina turte midang puina mamo lova mania sum thok chhuak thei turte inzirti na le puina pek an ni ba ka na thok cha te ta lo man te po siam thinani Mizoram ma chun RGSA noi malang na hi LAD in keng ko in tua chung sarkar VC te tan malana shang kalpuyania kumsang ni sommi pathum December ni som pakhat thleng khan RGSA kalangin Mizoram puma panchayat bhavan VC house thar za somnga sakni in somkwa pathum chei thadani a Common Service Center som panga din ni in VC shang ne na computer set zanhi somli pathum semani bok RGSA nwaya Economic Development and Income Enhancement Project kaltlangin nalian tak pathum Arekanat Leaf Plate Production Center bilkotlir cheng noi somli pakwa project Rural Homestay and Agrotourism Project tuipuidi noi somret pali project le Handloom Design Training cum Production Center 10 zol Nwaiza somli pakhat point pani pathum project te thozo to ania na thial khozole sai twala te district panchayat resource center sakna kalpui me kanibok Kolasip district chungbi ka RGSA nwaya malangna panchayat bhavan sakthar somni pani le chei chat som pali omin VC som chuang ne na computer set pe kania pang balkon bairabi north le sai phaya te CSC din anibok India rampu matwal chung sarkar tha loman National Panchayat Award sem thina kumsang ni sommi pakhat khan Kolasip Venglai Village Council chuan Gram Panchayat Development Plan Award GPDPA dongin he award hian puisa fai cheng noi nga keng telani
Focus Mizoram Malang Hnuaya Market Access Facility Sumcheng Noi Somni Panga Senga Saipum Broom Growers Society Cooperative Ten Saipum 0 point mun phia song bol na tan broom processing warehouse an sak chawin khan pelaleng zami holai State Project Director Focus Mizoram in Hong Hehuna hian Saipum Broom Growers Society Chairman Pulal Thamuang chuan Saipum khwa a hian in zanga somriat vel omin za somriat vel hi mun phia hwan nei an ni ti in kumtin mun phia hringin quintal sing khat atanga sing khat sang thum vel an thar thin ti soin heng mun phia shalna chang hian Saipum khwa hian cheng nuai za thum atanga zali vel an lu thin ani hei baga hian an mun phia thar chua hi an mani in red siam lavin alei tu ten a red an bit thlia sak thin ani ti in tuna chuan warehouse a hian an mun phia thar chua te da khomin society kaltlangin an shal thin to don ani he warehouse hi quintal za somnga vel leng tura bat sai ania he project hian warehouse baga mun phia ti ro na tur mun phia ti ro na tur tunnel dryer le exhaust fan te a hmun lai zon le a kong siam na te atel bok Kolasip District Sport Committee chu an chairman District Deputy Commissioner Pujon LT Sang Hovin DC Conference Hall ani min khan an chukhom Chairman Pujon LT Sang a chon infiam na chon taksa le ril ru sel na keng til ti soin infiam na thalai te kan shwai lu thei chuan a shan pa in rui thei thil do lo ma ila na sa takin rui hlo do na konga min pui do na ni ati thalai de ta na se na le ezon ani thei turin district chunga infiam na chang sang na sa le zola choilar le kalpui poimo thu te thalai te chau phur turin discipline sang te activity phaulan thiam poimo thu soin discipline sang te in lungrua le in shepo tlang taka kepen turin cha a Sarkarin District Sport Committee adin kaltlangin Kolasip District in fiam na lama mason du omzok anei thea be sei thu asoi voin chut khoma hian Kolasip Senior Superintendent of Police Pularino Matrai te Kolasip District Sport and Youth Officer Pusilarin Sangale Sport Discipline sang shwai tu ten kal khoma Mizoram State Sports Council atanga promotional fund sanction don chu discipline som pariat tan chen somani discipline sang song pasari hne atangin an malaw na le hlotlin na ngai thla kania discipline sang te malaw na le ma chop le har san na te soi hawani baka MSSC a thutlen tur omte soi hawani bok Longlai District of Myanmar se paisan hi somsari chuang tlan lut te lungleya anthon Myanmar mi pui se paite ne anin ka buai awanga Myanmar Military Council sipai zanhi somsari pasari te January ni som pariat khan India Sarkar chuan lungleya athon thu shiat ani Myanmar ram chung Longlai District Parva pia lama Myanmar sipai le mi pui sipai te inka na awanga Myanmar sipai tan sia zanhi somsari pariat te chuan January ni som pasari tlaidar level khan Longlai District chung Banduk Bangan luta Assam Rifle ten an buai pui thu shiat ani heng Myanmar se paitan chha te Assam Rifle ten parwa khwa tangin motor pariatin lunglei khopuya an thon thu shiat ania lunglei atangin engtiangin nge man lak zel don ti shiat alanilawa lunglei atang hian helicopterin Myanmar lama an thon ki le mai thei ani ti in twal chung mi pakhat chuan rin thu soi Myanmar se paisa himna na tlan lut te hi anral thuam fam kim net an lu puya hetiang hian Mizoram an tlan lut fo maya India Sarkar hian Chin State Chimlam Paletwa khwa a inka boina awanga tan chia Military Council sipai te le Chin State Marlama Military Council sipai tan chia sipai zanga chuang te chu Myanmar lama an thon ki le thu shiat ani MPCC chuan vein khan political session an manga thu soi tu MPCC Senior Vice President Pulal Thanzar chuan ZPM Sarkar chu an kaldik arin omlo thu a soi Pulal Thanzar chuan ZPM Sarkar chu kaldik an tum hle ti soin chuti line hun kal to wal upa council thu an zom lo dan te ngai to in an kaldik arin lo thu a soi MPCC Senior Vice President hian in thana khan BJP poisan mangti te soya om thu soin an man le man lo chu an cha chho zel dona chu wangin an kaldan hingun takin kan clear zel dona ni ati ZPM ten MLA chanem tak nain ro rel na an chang ti soin MPCC Senior Vice President chuan
mi puin en chin an du a tuna hian kan en chin chho me kan ni a chuwangin Congress Party mi le sa te pon he en chin hi mang tangkai turin ka du chewani atia Congress sarkar lo awangin zam mai lo vila malam panna ni mangang u ati Pulal Thanzara chuan pathian hun ruada Congress Party chu ramshwai turin min ruat ri lo ti pomila izam lawang uti in an party chu pathian zai ngai le pathian shwaya an kaltur thua soi Pulal Thanzara chuan politics chu ti fu tum tar ani lo ti soin ram le hnam vei mi ta na khelsi ani a ti fu tum te chu party sang sanga an zuang lor dunduna ram le hnam tan an chen fa kom lo ani atia Congress sarkar lo awanga party danga om kwal chu amal som lova nget takin I Congress ang u ati kha zong kha tun chuma chan chin thar kan ti chhuwa the ni a thlir tu te mang tha ule